question si hiding at the car. One day before the ngarang sigi mamangi second was sigi poem the tamjagi. Yes, please. Akoi tang tara maniga nungdang si koi ada national media gi na ama discussion nam tawjagi. Okay. Tawjagi basida aingon da su question khara hangki. Adu question khara su hang pasi jo ngasagi it since masigi tara manga da ngarang tawgi basi yamna afaba development am lakadra haibagi mong da ko koina su aingon da question hang basi bo ai direct question answer si kumdana ko koina how basi good beginning da how no ba haidana aingon da hang pe question khara so ai leitho agu humgi bo ko so that unpleasant situation do laktana ba everybody comes with a fresh mind hai tare ko adu lakna ba na aina khara khumbo diam khumning ba adubu aina khumgi dre ba khumbasu Okay. adubu aduda aina thamjagi maduda hangpa matam sida masigi hayengi kano si tang tara manga da tawgudu ba meeting sida kari main wagado mali na hangba sida aina adum haijagi ba ko sida the main di khwaidagi moina sida any party bo so mo so tawgudu sidi masagi non violence service haji kulai paidana khana ba se simadi moi tawroi haidana masimadi consensus am lakani I believe this and I can hijagi buko. Adubu Akwana some discuss to Kumatam da Amana, Kara Amana Hakara High, and it's a very good step by the central government and all those things. I should hijagi Matang high the Kolaga Adum Laki, Adum Pazana Hainere, very positive step and Haya. Dagi I give mind that Kitang doubt on labor tarasuko. Doubt on labor tarasu, I adum Aina Hayeng say Kanogani. Ahuma unagani haibagi kaino sida dum haire ba ko aiso dum haire ba ko haire ga sida dum chale mayam si discuss tawna le various topic subjects moi so atum atai hai ada ngarang si aina pung taramathoi makhai tar ko masam sida aina sum analyze tawra sum khanba matam sida aina sumai khalle ba bas masi moi ahum di phamdong mande da khalle ba ahum group ahum sidi punna phamgodong mande da na khalle. Then fair I know hand to give a kind of do the conference discussion to give national media is a message Thai Baina. Aina Tajaba Malay, if I'm not wrong, my home say group of home say pull up Pamaga MH and a Tauroyana. Aina Thai Abako. Aina Thai, but then I'm looking forward to good things. A public election when a Kali, the Puna Pamina Basi, I also I know Supami, Irang, some Supam de, Hujupam de Qua. Perjamam, one never aduna. Adudi Pam de, Pumna Pamina Basini, Pamidi, Adubu. I have a strong feeling that Moise Pamina Gado Mande and Aina and Mina Igibuko. Cookie party say Aina Kanbada, either they don't come, they don't turn up, Natraga, Moise Tauba, Haidana, Moitongana Tauba, Puna di Pamina Taba, Hibesigi. Possibilities lay and I say message Thai bako. I Maruna Katika than in Tarsico, Akoya do Mamma, the man to give me now. Adagi I fingers across the Rogadum lay there, but no doubt see Luxury, Nugam finally the young woman that it came out to be true. I give analysis to Chumna Tole. Chumna Tole, most of the time. Pung ani hai tare na ko pung ani du di adum moi thim da adum chakhare ba basically moi thim da adum chakhare I don't know what is ka tare kari no to gyan mem ta te ai na so nga hai jabni ko nga hamu ai sida so hai ma do sagi akoi gi army chief na nga ko do adu di akoi su wakan je khan ba ware because analysis te yam ware because adu di angle do atupam da chalak pani na ina kan hai gi do ko adu sum analyze tawra ina sum torok pani adu da masagi se yawam dre ba ko am da but then things are ngarang hogi ba sida wari khardi sanagre mosul la that is a good step ko how pagi hai tare ko differences still like number ko adu how pagi di ya ho gre ai simodi positive ona khanjage negative khanbasi phate pessimistic oibasi phate ko optimistic oisi aduga ai gi mutadi ngarang haugi basi aina khanmada it's a good start ana khanjage mathang dadi amu torki tabudi because sigumba dialogue mafam da sum phamba se sum mathang phamba sum kauba mayam se kaurga sum unna base basi yam important oi aduga yam important oi gi badi ngarang gi sida akhoi gi naga mla yaugi base
ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯜꯂꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯥꯏ ꯋꯨꯗ ꯍꯦꯚ ꯕꯤꯟ ꯕꯦꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯗꯤꯞ ꯔꯨꯇꯦꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯞ ꯔꯨꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯋꯤꯆ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯑꯁꯤꯒꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯨ MLA सिंगी ओइवा कन्वेनर सेक्रेटरी सी चिलुनथांग ना फोंदोरपो वाफमनी महाकना हाइबजे मखोइना थंग्रिबो वाफम खुदिमक पब्लिक की वॉइस ngakani हाइदना थंगी अदुगा मसिगा मरि लेना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबा पब्लिक की डिमांड से मोय याम कने सटोखी हाइदना मीटिंग सिदा थंगी अदुगा मखोइना हाइगिबजे शांति लांगनबगी अमतंगाइब कंडीशन से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नी हाइदना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली कंडीशन ऑफ पीस इन मणिपुर हाइदना मणिपुर शांति लांगनबगी दमत अमतंगाइब कंडीशन से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से कुकी सिंग दमत पीबसिन ओय हाबिसिने मोइने याम कने एसर्ट तौखि हाइदना आइना कोट तौजरिबसे तमो मतंग सिदा अतोपसु याम यावरे आई मतंगी क्वेश्चन सिंग द पुथोक्सरके मोइना हाइबजे अदुगा हजूक ओइना ngarang मैतै MLA सिंग हाइतारे मसे मैतै हाइबजे ngasa da thobदे जो ऑब्जेक्ट और एवरीवन इज ऑब्जेक्टिंग इट बट द वे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्रेमिंग एकोगी लेजिस्लेचर से फ्रेम तौरिबा मोंगदुदा ngaktung बाइक तौरकांदा तंपाक्तगी चक्रिबे MLA सिंग जी ngarang including NPF की MLA सिंग यावना मखोइना मीडिया द पिरंबा उनद्रिनि ममांग द हाइतारे प्री डायलॉग तो मोइना पिरंबा मीडिया की ब्रीफिंग जिदा हाइरंबजे शांति लांगनबगी पीस की प्रोसेस अमनी अदना मसी कोई शांति की दमता आशा तौगदुबनि हाइबसिना तब अटोपे एजेंडा अम फावबा पुरप तौरंबगी वाफम ओइना अहामद फोंदोअमदे हाइतारे हौजिक ओइना मसी की मतुंग द वाफम द फोंदोकपा लेत्रिबनि एकोइना करिमता हाइबदि याद्रि लाइबो वाफमदि कुकी MLA सिंगी माइकीदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली कंडीशन ऑफ पीस हाइबजे तमको मैरी तोबिनी हौजिकी आंसर से लाक्चगे को ओके से लाक्टिंगेदा आई वामा हाइजगेबा नरांग तौक्रिबा इवेंट से याम इंपोर्टेंट ओएबा यस अदुगी आउटकम दो अदुना करिनो हाइबदो काइमता खंद्रगासु नरांग तौगिबा से याम इंपोर्टेंट ओए अदुगा देयर आफ्टर आउटकम से नो डाउन तौरिनेबा को कौन कितने पानी में है तो अखोई हिंदी दायरगा को माना करी हाइगी माना करी पोंदोरी माना करी तौई हाइबदो अदुगी ने एनालाइज तौदोइनी हु इज अखोई सिनेमा यंग मतमदा सिनेमा यंग का सिदा हीरो अमसुले मी खुद सिने हीरो नि हाइबदि नतेदना ह सपो राजेश खन्ना सिनेमा की हीरो ओइरे अखोइना खंगना लेबो वानी माना स्टार दो अदु ओइखिबनिना अदु माना दि हीरो ओइदोइनि हाइबगी प्री कन्सेप्ट आइडिया दो अदुम लैखिबगी माना राजेश खन्ना हीरो ओइबो वानी अदु प्रेम चोपा दो अदुना हीरो अमसु हाइबा यस एब्सोल्युटली यस So the event is very important. Adudi khangdoni kanana kari no habi khangdoni ba. Sin note down tawdoni ba. Kanana kari haigi separate administration na akoina high ba sei sida country si lady lebak si lady separate administration pi ka damni piro damni mayam ju khangi ni khangdam na te. Ato kuba mu kwa lam je kari separate administration no khangi nga ta ne ba ko. Adubu kanana kari no kanana kari hai no habi sei important oi ba sin note down to ba. Sin note down to khabne ba ngarang sida ko. Very important. मसाइगी कनो से अखोइगी मोइगी साइड तगी को मोइगी साइड तगी येंगप मतमदा मोइगी डिमांड से मोइगी याम ति क्लियर ओइखरेबा एग्जैक्टली याम ति क्लियर ओइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नतदि तौरोइ हाइबनेबा लेट देम से देयर इज नो प्रॉब्लम बट अखोइना अंडरस्टैंड तवदबदी ngasiगी jalengam haiba masigi kano se masi se अखोइगी फमगा चलगा करिबा लेप चलगा फमबा चली फंब चलदी हिप चली है को
aduna ne ngasai ne lepa do amtang lepi ke sine ba hana ko amtang lepo ge ya hai pane ba ade lepa chalagan du dadi lepa sina lepa chanba hai basina union territory ne khalla se ba ko adu matung da gi de ba mo tho taw rani kai taw do no khangra tungkubum bai te do na horamani thanglen pong gai te do thanglen po guite changjale ade paulel kariba PS hawki changjale mayam ni changjale Burma da pokpong latani ko adu matung da masagi Burma Act US ki Burma Act hai policy yam chawna ma leiri bani ko and very openly hojiki moi US ki parliament da house of representative da moi da pass tawra bani chahi manga gi paisa bu lotho tangra bani ko si mayam se loi thang ram ta ne ba si se akhoi chu media da national media da ha matum da they also understand but what happen is I know ye thamningi sidina sin moi wari oire ba they are fighting their war struggle for existence survival of the fittest haveni they have their own principle moi ki principle to ki fight or ine ba ko ai na huja ai sidi what about us haveni ai hai se akoi gi di kai to sige ha koi khan ba ta ya ba akoi su because we also have to survive akoi ju survive to bu da ka le ba survive to matam sida ai wari ma haije ge ko se mayam digest to mina se ba ko I may be wrong I may be right I don't know ko ai gi mo ne ai haije se ko akoina imung ama leiba matamda mapa ama leini mama ama leini natra macha manga point khara se macha manga sina mapa sina expect to macha manga sidagi nangna kai to ba nangna kai to ba slightly su haiba du to ba da to ba expect to ba se mase akoina ju khara khang batai ba aigi ipa se aigi papung sina pa mi si kari oramgani aingondagi expect to si kari ongani ha ju khang ju ta ka leiba mapa moina aigi chasi sina karamba oiri sina kari oiri sina kari thabak tawri ha loi khangine mapa du di he knows everything he is sitting on top he's got many agencies prime minister knows everything what is happening around actually in Manipur so many agencies are there ko loi khangine ba ko now ngasai aina haigi ba moi songi struggle of existence da moi gi struggle gi se da kari involve tawi ha ba ju bo hoji khangine ba moi su home ministry su ko akoi ki side su khangi ne ba akoi ka maite akoi na kamai tori no naga sing jina kamai tori no lo khangi ne ba but then ai question se ya wa yam ngam da bi da akoi je ai akoi ki se how to struggle for our survival have say we are not clear have ne ba ai se sigi fibam se akoi ki se mata ka le ba moi separate administration ta dia akoi meeting taw ro hai re mo di very clear re ko very clear lo kre ba akoi gi subsequently akoi di kamai to do no akoi gi honorable CM na action on ka lo jerui mana ad lo du lan ba sunati is lan de hai ne I supported ke le ba wa le ta di adu gi action hom du lo hom thok tro to hon thoe lo go dab ni ko but then akoi na mangond gi yeng do se magi action du yeng do se adu action du lo ba matam da why on the civil population adu da reaction ka do la ino adu gi matu adu ni mitu da sai gi si pai mi sing je kana no khangbi ba ko adugi magi ministry makada lei magi lengak si makada lei ba magi lengak na te adudi akoi gi Manipur si da appointment le ni lengak to di lengak में change congress party में कम BJP में गम ठीक है कांग्रेस में लाप है BJP में लाप है अदुबु कोलम पाएगा स्टेशन ले होरी बतो अदुदी लेंग दन लई ने ba मुदुदी ठीक है अदु मी नो kana kana ni yengbiyo then let us analyze hai bane ba ko aduna akoi gi phibam se akoi gi mitai gi na akoi gi survival gi kanu se masi yeng ba darka le ba ai di sida dum tare ba gan to ba akoi kamai sarai to ga ge adu ere tamo what is going to be agenda se kari oifam to ena tamo thambiningi somda yam mayek seng na haire ba prerequisite natraga precondition for peace dialogue se aham bada separate administration pigada buni haidana kuki jo MLA singi convener na haire aham precondition se peace dialogue to se haita ga di aham bada separate administration pibiro adu matung da dialogue to ji have never say there is a precondition adu ita adu haning hai chalo na tamon hai vi ba hoji what would be the interest se kari oidoi no agenda se kari oidoi no ba center to put forward to go agenda se kari oi pham thoke ba tamo metegi se ai adu di ai na haja ko do se sidagi me understand to biyo ko akoi gi maitai have sigi personality khar lei ba ko kuki sing ki su personality khar lei ba adu ai kidak da se kap thoke to ye hoji ki kuki jo mar na happy do adu di I take it as a blessing mar se koi ma hona khangam de ba ha na ko mar su yaw pham noi da adu clear ore very clear now
that he money is also there with him. Ko hana di khar clear ram deba ko. It's very clear now. Yes, you are also there in that group. I decided it's a plus point. I know come over them the info that it will be in between. High Tareko, I don't know never. I quick may take personality her like Jabo. Personality Jabsita, a quick personality study the view. Study the view. A quick may take the Kate Java say, I want to come be over. I do come matam to the central government na. A quick pango Kaino have a door. I do come matam I don't know. What do you do? Okay. I became the college. I say. Okay. I quite the personality college. Go. I quite the Yauba. I quite the Oiba. Personality college. But take the call. I quite see the Gi. I quite the labor personality. The Gi central government. Not the mainland Indiana. I quite the Pamba Poche and the lay. Poaching Dukarino. I do Yana, but Chapamatum. I quite the good man at Oire. Masana. Anyway, I don't like so. The apprehensive way in a Canberra. I could get Manipuri interest, a koi solak payai, Haidena, Adugi Akiba in a Canberra because a cookie evaluating legislature, ma'am, Moina Taliba demand, they are very aggressive. To the extent that they would get a Kayumaki Fangani have a Maduga expectation, the Yam strong in a persuasion. Pamina hire a Punganigatum, Logamiva, the given a quickie prerequisite or a hard precondition to have a peace dialogue, a quick hard separate administration, Piuga Hidena, highly Vamayam Zida, Tamo Yam the concerned and active citizen of Moina, Tamogi Tamoida, I could manipulate interest, Kara Sokani have a apprehensive over, come I can be. Manipuri poppy cultivation turnover 70,000 crore high cost. 70,000 crore is a cam yam game to ying Sebaco. Indian government na Akwagi Canada, Sikkim dana, India, Canova, China, Pugani get a matam to dana. China, Sunak and the links Cantopa, Changsel Pose, Sikkim, the Chang Patsida. Quagi Indian Navy ships, Malacca Strait on the Tojale. Go. Sigi implications yang biu go. Asun Tojale Malacca Strait at Tojale. Adadi Chinese and to Creva. Kali you know, Bobo Chanagi Chatli, but I am supplied to remember how you get straight to this at labor go. Thailand Makada Liba, stretch the labor. I do give Siru to the gi. I do not Indian Navy said the Togel level. Indian Navy, Indian Ocean City, Indiana control the wave go. The Togel level. Togel Maton the way and Dokre go without much problem. And Dokre. It's a fact, it has happened. Go. Akwegi, Andaman gi. Little island amount 70,000 crore. I know Pali say 70,000 crore. Budget is sanctioned to Indiana. Duga. How do you can say island say? Andaman gi island ni yamna virgin loiba, yamna jungle loiba. Adumba the imigasi yamna people set river jungle amanebo. Adu the moin develop to riba Indiana. Adu taurumatam dading as higi geopolitics has shift to Duneba. And 70,000 crores budget changi and adu tauba. Adunti. So ying how many boogies 70,000 crores as the guitar how much money they have? Take care. Kayam Pyron got the ying, Pachakam Pyron got the ying shape. 70,000 havagi. How do you get though? How do you get in Haiba Islands? Singapore at the Singapore at the modern infrastructure like Dubai company. All Kahatara forests should disturb to the bar, the mission to rehab to bar, the Gishom Nakandana, Kahatara, shopping type, medical type, and then naval base and all those things. Why not Jingbang to modern type? Loy Yakalakanda, the woman, the Adugi expenditures at 70,000 crore. Yes, the secret turnover said, Masi Akui Manipur, the same in poppy cultivation. So, how powerful this Kahatanga PDA, PS, how keep, and all those things, how Moikam can powerful without money you can't do anything, even the valley also. That is why Manipur economy is shattered. Adubu, Aina Hajar says Sinico, Aina Kar Ujarpa, Aina Army the Lair Pomatum, the Kar Ujarpa, Aina Karata Uropa, Aina Manipur Kartauba, Koluba Ladenako, Manipur Gitamata, Aina. I think we like the central government justified or the Piakiba, not a Piakiba. I Captain Machamu in that, the Pumatanga, the Olympia Kiba. I don't know, I know how you see it. I
अखोइसु सर्वाइव तौदबे यादे सिगुम्बा पार्टी से लाबने सिगुम्बा मी सिगुम्बा डिफरेंट टाइप्स लाबने अखोइसु सर्वाइव तौदे यादे सर्वाइव तौनबगी दमकता व्हाट आर द प्री रिक्विजिट अखोइ दगी करी करी अखोइ द क्वालिटी करी करी लई हाइबसे से अखोइ खंगन चटप फैयेबा अदुनेबा मपाना करी पामे हाइबसे सिसु अखोइ खंगबा दरकार लेबा अदुगा सागी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करी गासी दिना आई सुनताबिने सिदि अखोइगी अखोई मेटे की अप्रोच चुम्ब तारदिना दिस विल बी थ्रोन अवे इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री सिने इंडिया कॉन्सेप्ट दे आई घर खेने को अखोई लोकल गति खितंग खेने को बट व्हाट आई एम सेइंग इज सिगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नता दी वारी सारो कोलो का है इन ड्यू कोर्स ऑन दैट बी जस्ट थ्रोन आउट ओके इंडिया ना करी पामी है बसी खंग तारगदी एंड इंडिया ना पामी बे प्रोसेस चंग तारगदी डेफिनेटली अखोई की कुकी की डिमांड में हमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरटेन सुदो तो बने डिफरेंट इसे अखोई इंडिजिनस ने अखोई मोई सिगी अखोई इंडिजिनस ने मैं हम खंग ले बने मोई इंडिजिनस न तेबा ओके अदुन इंडिया आल्सो अंडरस्टैंड्स दिस द मेनलैंड द मेन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे ऑल अंडरस्टैंड दिस ओके से अखोई खंग ओके थैंक यू वेरी मच